Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kamokayau Block Congress Committee kaladawa ye ke sarkar jilla bakadeban pensange no mardor ye ke jingtai police outpost jong ke sarkar Assam hapo ke snong Sabah ke badangha hapo upur Assam jong ke jilla Meghalaya bat nalor kata kani ke snong Sabah kamdai Satya Hiru ke bahab hapo ke Jaka ba ye ke Japut hapdeng ke jilla Meghalaya bat ke jilla Assam. Nakaliang jong advisor jong Kamokayau Block Congress Committee uba Nehemiah Tengkan ulaong bakalong kapasngosi ban yei baka sarkar MDA hapo kajing ilam jong Konrad Kongkel Sangma kum menteri rangba bat uba la kemen rembui kum menteri katanat ki kampo yeng ha kabakim shimla shimkhia satya yegani kajing wat hadin baki katto kat ningut ki khot seng bhalang kila sha thombor bat sha pen mensau hakipat ba karbi hagini ki khindiat singi balalaj no. Nga wina wa sa ke thain bordar adap di jing nyau kia hodin wutip ya jing jia po thain bordar yung idai po sabang mukro wa ga polis Assam wan thombor gi pen hadin jingkir yung yong chnong sabah idai hadin wi cham we chnong pen ar gi we chnong nyau kia hadin wa yo jingtip wa kani ka police station dachna ki ka police station police outpost dachna ki da almost complete ya kata ka police outpost. Nah, ini ke por kerpat ya sarkar WM kan ni ya khmat da NPP kamu debu wi ka thong wa ka bordar to ka main issue yang pi na kerpat pi Snyabha kani sarkar Snyabha chimkhian ni benta wo pensenge chisendon ya kani ka jingkre yang ga Assam yo ini udap hapo netai na liang sa sniang debu ka battalion temporary camp ketu to cibenta ne wo wailat ya kani ka Assam boleh thombor go hadin yo go kamaran din ni ho da bo ya kata ga battalion temporary camp tengah senyau ong banjur sejisin ya kani ka sarkar WM kan ni wa senyau pha kamtam minister roman kan ni utok na po Jainte Hills saba chimkhia kenang wa mi kelumar men step mengui nga ola dia wa mi kelumar men step mengui ha kani ka thau sa yang cunong Sabah cunong Mukro nga ong kini ke por wato ka jingba kle ulai ko cho minister rengkat wa kini ke sarkar wa am kan ni